mu by'ukuri William Ruto na Vice President we Rigathi Gachagua amakimbirane yabo yatangiye ryari uretse ibingibi bitangiye guturika abantu bari kubona? Yatangiriye mu kwiyamamaza. Rigathi Gachagua nago yari nagariwe muntu Ruto yashakaga yuko biyamamazanya. Kindiki niwe president yashakaga. Ariko kubera ibyo avuga kenshi nibyo abenegihugu baba bashaka kumva. N'umugabo uvuga ibintu abenegihugu cyane cyane urubyiruko ruba rushaka kumva yuko umupolitise yavuga. Akiva mu bitaro Gachagua yavuze ngo bashatse gukura abantu mu butaka bwabo, abantu bari mu nkengero ya Nairobi, nabyo ndabyitambika. Nabyo niko byagenze cyangwa? Niko byagenze, yari muri ya gahunda ya uri birebesha amaso. Ibyo ari kuvuga, ibyo bavuga n'ukuri. Yego nakubaje ngo is Ruto a corrupt guy ku buryo uyu nguyu umurwanya Gachagua ari kumurwanya avuga ngo ngewe ndi umuntu ushaka ukuri no gushyira hanze bigaragarira rubanda, aho kugira ngo nge kugurisha ikibuga cy'indege, aho kugira ngo nge kwimura abaturage, aho kugira ngo nge kuzamura imisoro ku buryo generation Z ihagarara. We ni umuntu muzima uyu Gachagua? Oya, bose ni muntu wese uri muri leta yo muri Kenya biragoye. Byanga bikunda leta yabyemera itabyemera bigomba kuba court yabyemera itabyemera bigomba kuba ngo deputy president uyu munsi turamufite n'ikindiki. Kandi urukiko rwaravuze ko ruzafata umwanzuro ku itariki ya 24 z'uku kwezi. Rwarabivuze ariko ubu ngubu tuvugana uyu munsi turi mashujaze muri Kenya. Deputy president mushyashya yajyanye na president mu birori. Kandi yajyanye afite secretary ya deputy president. Yego rwose ibyo byabaye uyu munsi turi masuja day. Paul, turimo turagana ku musozo, wenda tugira ngo tukurekure nawe ukomeze n'indi mirimo yawe. Kenyatta yavuze ko abanyakenya nibatora William Ruto aricyo kintu bazicuza muri politike ya Kenya. Nibyo sibyo? Nibyo. Ubu bari kwicuza iki? Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ndaramizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Tubafite kandi na promotion aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter, naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo anduka yishyura ari uko ikugezeho. Kubijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu giciro bitatu, ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibari ukwemerera akazi na kontra y'akazi, andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa. Izo promotion zose zatangiye kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9 zikazarangira ku itariki 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bahamagare kuri 0788 88 66 28
cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ni biki biri kuba muri politike ya Kenya, ni biki biko hagati ya President William Ruto ndetse na Vice President Rigathi Gachagua. Uyu mu Vice President arashinja President William Ruto gushaka kumuroga inshuro zigera muri ebyiri zose. Aravuga kandi ko muri politike ya Kenya nkuko maze iminsi mubyumva, umugambi wo kumweguza waje nyuma yuko yanze ko ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta International Airport cyegurirwa abahinde. Icya kabiri yanze ngo nuko yanze ko abantu batuye mu murwa mukuru Nairobi mu mbago zayo bamburwa ubutaka bwabo. Muri politike ya Kenya hakunze kuvuga ibintu bitandukanye kuva na za 2007 ubwo havugwaga imvururu zaguyemo abantu barenga igihumbi nyuma yo kwanga ibyavuye mu matora. Hagati ariko politike ya Kenya ari politike ikunze kurangwa n'amakimbirane cyane cyane ashingiye ku moko, aho ubwoko bw'abanyamukena abanyamwinshi abakikuye abajaruwa n'abaki bahora bahanganye muri politike. Ariko kandi muri iyi minsi noneho byafashe indi ntera ubwo ku nshuro ya mbere mu mateka y'iki gihugu abadepite ndetse n'abasenateri beguzaga uwari Vice President, ndetse President William Ruto ategeka ko hajyaho wari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ku mwanya wa Vice President Kindiki Kithure. Ariko urukiko rutegeka ko ibingibi bigomba gufatwaho umwanzuro ku itariki ya 24 z'uko kwezi kwa 10 kwa 2024. Mu gushaka kumenya ibi byose rero ngiye Jean Dodier Kanijabo hano kuri Primo Media Rwanda twashatse kumenya icyo i Nairobi bari guhumeka n'umwuka muri politike y'iki gihugu. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu banyarwanda babi Nairobi yitwa Gabiro Paul, amaze imyaka 9 akorera mu rwa mukuru Nairobi. Gabiro, muraho neza? Muraho neza Karinijabo. Muri amahoro? Turamahoro cyane, turashima Imana. Yego, wumvise introduction nkeya cyangwa se umwinjiro w'ikiganiro nkoze, ni ibiki biri kuba kugeza ubu muri politike ya Kenya mu by'ukuri? Muri politike ya Kenya hari ibiri kuba cyane, biri kwandikwa muri ibinyamakuru byinshi. Biri kuvugwa cyane muri Kenya ni iyeguzwa rya Vice President. Niryo riri kugarukwaho cyane muri politike ya Kenya ubu ngubu. Yego. Uyu Rigathi Gachagua akaba yaramaze imyaka 2 yonyine ku ntebe ya Vice President ko bamutoranye na Ruto. Hano President atoranwa na Vice President wiwe bariyamamazanya. Nka kuriya bimeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego nkuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze no muri Kenya niko bimera. President ahitamo umuntu abona yuko afite ukunzwe cyane n'abaturage mu duce runaka, kuko hano politike zishingiye ku moko cyane. So niwe wari wahiswemo nka Vice President n'ishyaka rya UDA rya Ruto. Niwe bari bahisemo kubera ko bari bamuhisemo kubera imbaraga afite cyane. Wenda tubaza kubigarukaho imbaraga afite muri nyamwinshi, mu bwoko bwa nyamwinshi nabita abakikuyu. Yego. Uyu Vice President Rigathi Gachagua ubusanzwe ni muntu ki, uretse kuba bamwe bamuzi nk'umukire nyine waje kwiyegurira ibikorwa bya politiki, ubusanzwe ni muntu ki? Okay, urakoze cyane Kanijabo. Reka wenda turebe kuri background y'uyu mugabo ufite imyaka 49. Rigathi Gachagua ni umuntu watangiye politike mu harenga 1990 ubwo yarangije university muri Nairobi University. Arangije ibijyanye no gucunga ni icungamutungo ariko rijyanye na politike. Yego, afite imyaka 59. Afite 59, sorry. Yego. So aho ntabwo yigeze akora utuzi dukomeye cyane agitangira politike, kuko mu 1990 yabaye assistant secretary muri Ministry of Home Affairs. Nyuma yaho mu 1992 yabaye personal assistant wa Ministry of Local Government. Mu mu mwaka n'ubundi Arap Moi yamugize district commissioner
urumva ntabwo yigeze agira titre zikomeye cyane nk'umupoliticier ukomeye cyane. Muri 2017 rero nibwo yabonye yuko politiki itazamuhira asubira iwabo ku ivuko, aturuka mu ntara bita Nyeri ituwe n'abakikuyu benshi cyane aho bakunda kwita Murima. Iyo bavuze Murima ubwo baba bashatse kuvuga ni home of Kikuyu tribes. Ni zimwe mu ntara rero, ni imwe mu ntari ituwe n'abakikuyu, nini y'abakikuyu gusa ahubwo hafi ya 95% batuwe n'abakikuyu. Agezeyo yiyamamariza rero mu karere kamwe kari mu iyo ntara, atorerwa kuba umudepite, nuko yinjire mu nteko ishinga amategeko rero ya Kenya muri 2017 aba umudepite uhagarariye ako gace kiwabo. 2015 rero niho yatangiye kugaragaza imbaraga cyane, aho yiyamamariza yahataniraga imyanya n'abandi ba MP bo kuzaraninga yo kuba running mate wa Ruto. Ubwo ni 2015 cyangwa 2018 wenda? 2017 2018 2019 yari MP. Kuko aba MP bina ntago bagira manda, nta manda bagira. Ushobora kwiyamamaza imyaka manda zose. Yego. Rero ahantu wenda haje kuberaho umutego yari afite mukuru we mbere yuko dusubira inyuma gato, yari afite mukuru we nawe wari muri politics, yari n'umukire cyane muri Kenya, warutunze amamiliyoni y'amadolari menshi cyane muri Kenya, yari MP mu gace kiwabo, aza gupfa. Apfuye abari umusimbura, urumva yabaye MP agendeye ku itike yuko cyangwa se ku izina rya mukuru we. Niyo mpamvu kumutora byoroshye, ahita aba MP mu bwo buryo. Yego. Kuva rero icyo gihe cyose za 2017 kuza 2015 byasori 2024 nta tundi tuzigeza akora bavuga ngo yari umuntu uzwi cyane. Oya, yari MP kandi aba MP binakobera na corruption ziba zihari n'iki, uba ari umwanya, ni position nziza cyane ku muntu w'umupoliticier, utanga amafaranga, corruption nyinshi cyane. Aho niho yatungiye amafaranga rero cyane muri iyo myaka, kugeza abaye running mate wa Ruto, wa President Ruto, ya nominatingagwa n'ishyaka rya UDA. Uretse ibyo turi kubona Paul, mu by'ukuri William Ruto na Vice President we Rigathi Gachagua, amakimbirane yabo yatangiye ryari, uretse ibingibi bitangiye guturika abantu bari kubona? Okay, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nge navuga yuko amakimbirane ya Ruto na Rigathi Gachagua ntabwo ari ay'ubu ngubu, yatangiriye mu kwiyamamaza. Rigathi Gachagua ntabwo ari we muntu Ruto yashakaga yuko biyamamazanya. Rigathi Gachagua yasindiye umwanya wo kuba vice president, yo kuba running mate wa vice president kubera amafaranga yari afite, kubera ko campaign bikeneye amafaranga menshi. Kandi nk'umukire rero ufite amafaranga wiwe yasinze mu nteko itora nyine ya UDA party. UDA ubwo ni United Democratic Party, Alliance, sorry, si party. Ubwo rero nibo amakimbirane yatangiriye, ariko we ntabimenya kuko uwo bita Kindiki yari umwe MP nawe windi ntara zina nyinshi cyane sinyanzimenya nyinshi. Kindiki niwe president yashakaga. Ariko kubera ubushobozi na Gachagua akoresha amafaranga menshi cyane mu kwamamaza mu ishyaka, asindira uwo mwanya. Ikindi president akamunenga yuko atari umuntu ugira ibanga rya politike. Rero no mu birego inteko yamushinjije kugira ngo rimweguze. Ntago ari umuntu ugira ibanga rya politike, ni umugabo uvuga icyo atekereza, haba ari kuri mikoro, haba ari kumwe n'abantu, cyangwa se ari muri office avuga icyo atekereje. Kandi ni umugabo mbese utavugirwamo, umunyakuri. Icyo kintu rero y'umunyakuri, okay, yita umunyakuri kuretse ko kuri muri politike kuba ari hafi ya nako, ariko ibyo avuga ni ibyo avuga kenshi nibyo abenegihugu baba bashaka kumva. Ni umugabo uvuga ibintu abenegihugu cyane cyane urubyiruko ruba rushaka kumva yuko umupoliticier yavuga. Ukiri aho ngaho ku rubyiruko,
kimwe mu byo yashinjwaga ni ukwenyegeza imyigaragambyo y'aba Gen Z nibyo biravugwa cyane ariko nge ntabwo nabihamya kuko iyo myigaragambyo nge narayikurikiye cyane imyigaragambyo wabonaga yuko itandukanye n'indi myigaragambyo yose yigeze kuba muri Kenya yari imyigaragambyo ubona yuko idafite umuyobozi ubona ko isa nkaho iri gutegurwa online cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter ntago nge mpamya yuko harimo kuboko kwiwe uretse ko government nayo ni imwe muri mu ngingo iduha nk'abaturage bivuga ngo uyu muntu yashyizemo ukuboko kunini cyane afite ukuboko mu myigaragambyo yabaye ya Gen Z ariko mu by'ukuri imyigaragambyo ya Gen Z yari ifite umwihariko yuko nta muyobozi nta buterankunga nta bantu bazwi rwari urubyiruko rwiyoganije ruturutse kuri social media ibintu byose babipangaga live ari abayobozi babireba abaturage babireba abashaka bose bagahaguruka mu gitondo simbona ukuboko kwa Gachagua mu myigaragambyo ya Gen Z nuko rero uti ni umugabo utagira ibanga rya politike ariko uvuga ibyo abaturage bashaka kumva waduha nk'ingero z'ibintu yagiye avuga ukumva ko kwa mugani ni umuntu udashaka kurya indimi muri politike reka tujye kure cyane nk'ubu hari duhere ku myigaragambyo yabaye ya Gen Z n'impamvu wenda Ruto ashobora kumushinja gufasha Gen Z wenda abantu bakabyumva ni umwe mu bantu bagaragaje yuko Perezida Ruto akwiye kumva ibyo urubyiruko ruri kuvuga ibyo rusaba kandi Perezida Ruto wiwe ni umuntu wifashe cyane mu myigaragambyo ntagire speech nyinshi cyane atanga n'ahavugiye akavuga yuko iyi myigaragambyo atari urubyiruko ahubwo harimo ukuboko kw'amahanga hari ibihugu biri hanze cyane cyane yashaka kuvuga nk'Uburusiya yuko aribo bari gutera bari gusapotinga urubyiruko ariko Gachagua we yajya kuvuga nk'umuyobozi nk'aho yakavugiye guverinoma akavuga yuko Ruto igihe kigeze cyo kugira ngo leta yumve urubyiruko n'abaturage ibyo bashaka kuko business ntiziri gukora uko bisanzwe amafaranga ari kugenda atagaciro we agasa nkaho avuga bya bindi abaturage bashaka kumva aho niho rero havuye urwikekwe hagati ya president na vice president wiwe avuga yuko uyu muntu ashobora kuba ashaka ku 2027 ashaka kuzapiganwa nawe hari sinzi niko mbona ibibazo aho ngaho byatangiriye rero yego ubwo ariko twatangiye wa mugani bagitangira kwiyamamazanya atamushaka ashaka Kindiki hanyuma twabonye uyu mugabo rero nyuma yo kuva mu bitaro Gachagua arimo aravuga ati ikibuga cy'indege ni mu bantu banze ko bakegurira abahinde twibutsa abadukurikiye ko Jomo Kenyatta International Airport ejo bundi abahakora n'abakora ku bindi bibuga by'indege bari bigaragambije kubera ayo masezerano hagati ya leta n'abahinde nibyo koko uyu mugabo ari mu babyanze ku buryo tutavuga ngo arimo kwikina yego ni byarabaye mu gihe iby'ikibuga cy'indege kuntu byamenyekanye ntabwo ari ibintu guverinoma yigeze itangaza nta nubwo ari umwe muri leta wabitangaje wenda sinzi niba ko abantu abakurikira Primo Media Rwanda baje uburyo iyo case yabayemo ikibuga cy'indege yari amasezerano y'ibanga umwe mu bantu rero bakora mu gihugu cy'Ubufaransa w'umunyakenya ukora mu bintu by'imishinga abona iyo leta rimuciyeho nyine y'amasezerano arayifotoye ayohereza umuntu muri Kenya avuga ati ese ko muri kugurisha ikibuga cy'indege n'ibiti uko niko irete rero y'ibanga amabanga ya guverinoma na Adani Group y'abahinde yageze hanze yego yageze hanze leta itabigizemo uruhare mu gihe rero byageze mu baturage niho umujinya abaturage bari bafite bavuga ngo ni gute leta iteza cyamunara ikibuga cy'indege nta muntu n'umwe ubizi nta muyobozi mukuru cyangwa umworoheje ubizi ari amasezerano ya presidential ya president cyangwa ibiro bya president na Adani Group icyo gihe rero bijya biba na vice president byaramubabaje cyane yumva uburyo amasezerano nk'ayo n'abatayazi niko kujya rero ku public natangiye mbabwira yuko Rigathi Gachagua uburyo ateyemo ni umuntu icyo atekereje ahita kivuga
aho niho yatangirira avuga ati yebo yabise aba cartel yavuze ko amasezerano ya Adani Group n'ikibuga cy'indege ari cartel. Iryo jambo ryabaje president ndetse n'abantu bari muri guverinoma cyane. Ubwo yavugaga bakatere bamwe muri Amerika y'Amajyepfo za Mexique na hehe bacuruza ibyo byabwenge. Yes, nuko yabivuze rwose n'icyo jambo yakoresheje. Yego. Urumva rero icyo ni kimwe mu bintu yatangaje kigaragaza yuko ari umuntu uvuga ibyo ashaka uko abyumva kandi bikaryohera abaturage. Gusa ikintu kibabaje nuko nyine yavuga atavuga abaturage ba Kenya barangije kurambirwa no guverinoma iriho. Nk'ubu ejo bundi ari kwimpeachingwa hadose hashtag ivuga ngo kufa dereva kuva makanga kuva dereva. Bishaze kuvuga ngo niba twebwe umuntu twari imodoka cyane buriya bari mu bita gute hafi ya mu Kinyarwanda b'abantu mu kigingi driver mu modoka isanzwe abantu wishyuza ku muryango yitwa gute convoyeur. Ubwo no kuba ngo president na vice president bajyana no kuvuga ngo niba convoyeur avuyemo n'umuderiva agende bose bagende. Icyo ni kikwereka yuko nyine leta yaranje kurambirana mu baturage kandi imaze imyaka 2 yonyine ubu ari bwitangiye umwaka wa 3. Hari indi case yavuze nawe akiva mu bitaro Gachagua yavuze ngo bashatse gukura abantu mu butaka bwabo abantu bari mu nkengero ya Nairobi nabyo ndabyitambika. Nabyo niko byagenze cyangwa niko byagenze yari muri ya gahunda ya housing levy. Ni gahunda guverinoma yaronshinze ivuga yuko ari gahunda igamije koroshya amacumbi. Ko ikibazo cy'amacumbi ni ikibazo gihenze, ni amacumbi arahenze cyane muri Kenya. President we yaronshinze yo housing levy mu rwego rwo kugira ngo agabanye amacumbi, ariko nanone hakaba harimo corruption iri ku rwego rwo hejuru. Uriya bireba aravuga ngo nta kuntu tuzakura ahantu muri Islam aho twita ko ari muri Islam bari mu butaka bwiza buri mu nkengero z'umujyi ngo tugiye kubaka amazu kandi amazu akazaba ahenze cyane kurusha utwo dusilamu zitwara asanzwe. Nicyo niho rero yavugiye avuga yuko wewe atazemeranya na guverinoma muri iyo gahunda ya housing levy kubera ko na proposal yayo ubwayo irerekana yuko aya mazu nta kintu azagabanya ku biciro by'amazu kuko azaba ahenze. Ni inzu aho iyo twita bedsitter izaba ihagaze hafi ya 1.2 kandi ni bedsitter ubwo nuvuga ngo ni nka chambrette ariko ifitemo douche na toilette n'igikoni. Niko inzu zinazi bazubatse. Yego. Rero n'ubundi urumva ayo mafaranga n'ubundi ni menshi ku muturage wo hasi. Rero yarwanyije iyo politike cyane. Niba ndimo ndakumva ibi turimo turavuga birumvikanisha ko duhere nko ku kibuga cy'indege tukajya no kuri Generation Z tukajya no kuri uyu mushinga wo gukura abantu muri izo nkengero za Nairobi, birumvikanisha ko William Ruto bikora nk'umuntu uri corrupted mu gihe uyu mugabo wundi Gachagua wavuga ati ngewe ndimo ndareba inyungu za rubanda. Okay, reka dusubire inyuma gato. Kwiki kibazo mbajije tuzi umuntu nka Raila Odinga tumuzi nk'umuntu w'imirimanyi wakunze gutegura imyigaragambyo muri Kenya avugira abaturage. Ibyo bintu byatumye Ruto ahindura ikarita ye. Ruto ajya kuba president yaravuze yuko atazigera ahana ikiganza na Raila Odinga. Raila Odinga nawe ubwo Uhuru yajyaga kuva ku butegetsi yavuyeho abwiye abanyakenya yuko nibaramuka bakoze ikosa ryo gutora Ruto aricyo kintu abanyakenya bazaregreta cyambere. Bituma Uhuru ahuza ikiganza na Odinga mucyo bise BBI. Mucyo bise BBI. Icyo gihe Ruto byaramubabaje cyane avuga yuko wiwe atazigera ahuza ikiganza na Raila Odinga. Ejo bundi ubwo mu myigaragambyo byamenyekanye yuko Uhuru supportinze imyigaragambyo ya Gen Z ariko hanze y'igihugu, aho wabonaga i Burayi hatangiye amakampeni yo kuvuga ngo anguka nayo
baririmba yandirimba ishaka kuvuga ngo no kugwana n'ubutegetsi perezida gwane n'ubutegetsi bwiwe bavuga yuko harimo ikiganza cy'uwahoze ari perezida ariko hanze mu bihugu by'Uburayi Amerika na hehe icyo gihe Ruto mbona yuko yashanze karita yiwe aravuga ati kugira ngo nzawininge politike ya Kenya no mu matora ataha nuko ngomba kwiyegereza wa mwanzi wanje naravuze ko tutazahuza ari we Raila Odinga bigaca intege rya shyaka y'amashyaka yabo yihuze ari Jubilee na ODM yari yarihuje yarakoze ishyaka rimwe ari ryo rya Uhuru na Odinga Ruto arabinjirira afata ikiganza Odinga amwemera yuko azamufasha mu kwiyamamaza muri EU kuba perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yego icyo gihe rero Gachagua nk'umuntu wari uhagarariye ubwoko bw'abakikuyu kandi aribo banyamwinshi aribo batora cyane muri Kenya byaramubabaje abona yuko Ruto ari gushaka kwegezayo abakikuyu muri politiki yego aho ngaho arumvikana rwose nawe ahita afata mikoro yari yagiye handi yavugiye ko bashatse kumurogera ajyayo afakora ahura n'abaturage ababwira yuko igihe kigeze nimba Ruto yarafatanye ikiganza na Odinga nawe aricyo gihe kigeze kugira ngo nawe afatane ukuboko na brother wiwe Uhuru Kenyatta kandi uw'umukikuyu mugenzi we kandi w'umukikuyu kandi kurwanya leta uri kuvuga yuko ari gutera inkunga urubyiruko kugira ngo rukore imyigaragambyo bihita byumvikana yuko icyo gihe hari havutse intambara yeruye hagati ya Ruto na vice president wiwe yego nari nakubaje ngo is Ruto a corrupt guy ku buryo uyu nguyu umurwanya Gachagua ari kumurwanya avuga ngo ngewe ndi umuntu ushaka ukuri no gushyira hanze ibigaragarira rubanda aho kugira ngo njye kugurisha ikibuga cy'indege aho kugira ngo njye kwimura abaturage aho kugira ngo njye kuzamura imisoro ku buryo Generation Z ihagarara we ni umuntu muzima uyu Gachagua oya bose ni umuntu wese uri muri leta yo muri Kenya biragoye uretse wenda abasenateri batagira diro bahuriramo na z'amafaranga abantu ino leta iriho biragoye kuvuga ngo uyu muntu ari corrupt kurusha undi oya ngiye ndimo nagira ngo gusa hano byumvikane ninde mubi cyangwa ninde wabaniye undi nabi hagati ya Ruto na Gachagua ku buryo bigezaho mu mateka ya Kenya twumva ngo vice president yegushwe ku ngingo yo kuvuga ngo mwiza n'umubi bose nta mwiza urimo Gachagua se we ni mubi Gachagua ni mubi ku rwego rungana iki rwo kweguzwa okay aho ngaho rero niho narigiye kuvuga Gachagua ntago ari ubwa mbere arezwe ibibazo bya corruption muri ku itariki 13 z'ukwa 9 ku itariki 13 z'ukwa 5 nibwo yabaye nomine wo kuba wo kuraninga na president nyuma y'amezi abiri yonyine ku itariki 28 z'ukwa 7 kuyu kwa 2022 akiba running mate wa president nibwo ikibazo cya mbere cyavutse habajyana ikirego mu nteko cy'uko mu rukiko rw'ikirenga rw'uko yakiriye miliyoni afite account iriho miliyoni 200 z'amanyakenya kandi yose ari linked na corruption yego na ruswa bishatse kuvuga yuko ibi birego byose bari kumurega byahozeho kuva kera Rigathi Gachagua ntago ari umwere ku kijyanye na corruption yewe na president asumwere perezida we tunibutsa abantu ko yanagejejwe n'irahe muri bya bindi bya 2007 ibyaha bya corruption we yarezwe byinshi cyane kurusha Gachagua byanamugize no mu nkiko ariko bikagenda biba dropped out bigakurwa mu case gutyo izindi bakazikuraho wari batanze ikirego mu myamategeko akakivanamo izo ni case nyinshi cyane z'ubutaka ni kese nyinshi cyane president yarego so bose rero ku kijyanye na corruption ni bamwe abo mu kweguzwa nuko nyine we yigaragaje nk'umuntu ugomba guhangana na president ku ngingo hafi ya zose za leta ariko niko kuri nyine niko byagenze
ibivugwa byose biba bigaragara yuko ari ukuri. ni ukuvuga ngo Gachagua ahantu hose avuga ati uyu mugabo yashatse kugurisha ikibuga cy'indege ndabitambamira musaba kumvikana Generation Z nabyo nibyo nta bimenyetso biba bihari yuko yabibangamiye uretse speech wenda yasohoye imwe yonyine ariko ibyo abavuga byose ni ukuri. hamwe yo kuvuga ngo kwimura abantu mu nkengero za Nairobi nabyo nibyo byarabaye ni ukuri. ni ukuvuga ngo rero ariko nibyo leta nayo imurega nk'ubu yarezwe ibintu bitatu harimo corruption harimo politike z'irondabwoko hakabamo na contradicting government policy nko guhindura wenda kuvuguruza polisi za leta hanyuma tubwire kuri icyo cya kabiri kuko icyo cyo kuvuguruza leta cyo birumvikanira muri izi ngero twari dutanze wenda hashobora ko hari n'izindi. Iki cya kabiri rero kiramuhama cy'amoko iki cy'amoko kiramuhama kubera ko ni nka kiya government yakoresheje kugira ngo nyine iture hasi n'umugabo ubundi nkuko natangiye mvuga yuko politike zo muri Kenya zishingiye ku moko. Yego. Kandi tuzi yuko ubwoko bw'abakikuyu ntago ibyo ntago ari ibarura ntabwo ari iki ni bizwi ubwoko bw'abakikuyu aho bita Murima ni hafi nk'intara nk'esheshatu zegeranye z'abakikuyu nibo bantu bafite ijambo rikomeye cyane muri politike ya Kenya. Bakaba bazi yuko imbaraga z'uno mugabo nta background ya politike afite. Background imbaraga afite nizo hakomoka n'iz'ubwoko kandi aho inaha bajya bagira nimukabone buriya leta y'u Rwanda yarafunze ifite politike yo gufunga insengero nyinshi mugire ngo hari n'akantu koroshye muri Kenya president yabaye president kubera insengero gute ni nitike nziza cyane muri politike ya Kenya byagenze gute kugira ngo insengero zimufashe president okay wenda sinzi ko tutaba tudeviye ariko president wa Kenya Ruto kubera yuko atari afite imbaraga z'amafaranga zihangana n'umuryango wa Jomo Kenyatta ufite amafaranga menshi cyane muri Kenya ufite n'ubutaka bwinshi cyane bunini cyane muri Kenya yabonye inzira yonyine itike yonyine izamugira president ari kwigira umuntu w'indenganywa umuntu udafite iheturuka udafite imiryango ariko aravuga ngo Imana ishobora kugukura ahantu ikakugeza ahandi wakuriye mu buzima bwa gikene wambaraga ibirenge utaragiraga inkweto yego cyane rwose ahita yigira mu muhasira president w'abahasira muri Kenya muri campaign zibe bakazana ingorofani ikaba ari imutwara imutembereza mu bana tugomba kurayisinga umuntu udafite background akaba president yego muri Kenya. Rero iyo tike n'ahandi hantu yari kumvikana bitari mu rusengero yahise abumurokore cyane batangira guhembwa ibintu yagiye ahanura buri cyumweru ikino cyumweru akajya mu rusengero rwahangaha agatangamo miliyoni 20 zo kubaka urusengero akajya ahandi agatangamo miliyoni 2 kubaka urusengero byaje no gutera impaka mu minsi ishize muri Kenya bavuga yuko baciye fundraising mu nsengero. Uko niko president Ruto yabaye president n'uyu Rigathi Gachagua rero buri cyumweru komeza gato uyu Rigathi Gachagua nawe muri no minsi yari yiharaje kujya aho mu bwoko bw'iwabo agatanga na speech mu rurimi rwabo avuga yerekana yuko leta iri kwegezayo ubwoko bwabo muri leta muri guverinoma kandi koko bikaragaragara deputy president uyu munsi yabaye umumeru ushinzwe inteko ishinga amategeko so umukikuyu ni umujyaruwa uhagarariye polisi ni umujyaruwa so usanga nyine uri birebesha amaso ibyo ari kuvuga ibyo bavuga ni ukuri ziyo yari iri kuvuga ngo we are Kenyan Kenya ni moja Kenya ni home niko Ziyo yavugaga ngo niko yavugaga kandi turavuga ngo turi tribalists turi abanyakenya byumvikana yuko leta nayo iri kwitwaza iyo tiki y'abagenzi yo kuvuga ngo dushaka Kenya itagira amoko uyu mugabo ni umuntu ufite amoko kandi mu by'ukuri hose ni uko ariko wareba mu mikorere ya president ukabona n'ubundi abakikuyu arimo aragenda begezayo cyane rwose rero mbona nimbuze ngo izi politike z'irondabwoko zo ziramufata iki cyaha kiramufata pe kuko ni ibintu biri live yagenda atangaza kandi bikanagaragara yuko ibyo avuga ari ukuri
kubivuga ari ukuri abivuga mu iturufu yo kuvuga ngo ubwoko bw'Abakikuyu bari kwegezwayo kuki cyaba icyaha kandi ari ibintu bigaragara cyaba icyaha kubera ko leta iri gushaka kwerekana yuko yo ishaka kurangiza ikibazo cy'amoko cyane cyane bagendera ku bintu byabaye muri 2007 ibintu byabaye babyita masakre ariko byari birenze masakre bavuga yuko bira ibintu biri bitagagombye kongera kubaho muri Kenya bagomba kurayinga generation no yumva politike ya Kenya nk'igihugu aho kugira ngo bakomeze kurebera mu ndorerwamo ya politike y'amoko. None se niba politike ya Kenya utayitandukanya n'amoko bikaba iturufu ya perezida kubera ko wiwe icyo agamije ni ukwereka abanyakenya yuko amoko yarangiye kugira ngo 2027 nihaba amatora nihazabeho byasesengura tujye dukora vuga ngo abanyakenya ngo Abakikuyu 60% batoye uyu nguyu nimba batoye uyu nguyu ubone wagagombye kuba perezida icyo kintu nicyo kintu ari kwavoidinga. None Paul niba politike ya Kenya kuyitandukanya n'amoko uretse ko tutashyizemo n'indi component amoko n'amafaranga niba bigoye ko hayitandukanya n'amoko nibura hari aho byanditse muri polisi za leta ko 50% by'imyanya runaka igomba kujyamo abanaba 40% ikajyamo abanaba 20% ikajyamo abanaba nk'uko mu Burundi ibyo ngibyo tujya tubyumva. Oya ntago ariko bimeze muri Kenya ntabwo byanditse izo politics z'amoko ziri muri campaign niho bakoresha cyane cyane iyo turufu y'amoko n'isengero n'Imana. Ngiye kukubaza cyane rwose kugira ngo babone amajwi. Ngiye kukubaza ikindi kibazo aba badepite kuba barahurije hamwe n'abasenateri mu kweguza Gachagua bigaragaza ikibyo kuko hari igihe inteko ishinga amategeko umutwe umwe utemeranya n'undi cyangwa se ariko bo bahise bemeranya kandi mu buryo bwihuse kandi watubwiye ngo mu nteko aba MPs baba bari corrupted byaba bivuze ko William Ruto yaba corruptinga bakaba bamushyigikira muri uyu mugambi cyangwa oya aho rwose urwo n'urucabana kuko byarigaragaje live ko cyane cyane abasenateri byarigaragaje cyane yuko bashakaga yuko bahawe order yo kwimpeachinga deputy president ati gute ubwo impeachment yatangiraga mu ba MP amakuru yagiye hanze yuko buri MP wese yahawe amafaranga angana na miliyoni 2 zo kugira ngo avotinge yes mu kweguza Gachagua ari nde wayabahaye president kandi ibyo birasanzwe muri Kenya yuko umuyobozi runaka atanga amafaranga muri konshinga amategeko kugira ngo ikintu runaka gitorwe biremewe cyangwa ntabwo byemewe ntabwo byemewe nta na proof wabona yewe mafaranga kubera ko bitemewe babikora babishishe mu mbaro y'ababo gasanga ni ikintu nubwo ayo mafaranga wayabona na amafaranga ari badeclare mu bintu bya business hano uri umuyobozi wembere no gukora business so urumva rero mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ho nta kibazo cyabaye mu kubera ko baravotinze bigaragara cyangwa muri sena itegeko ryo muri Kenya mu badepite no byatangira nta kibazo cyari cyagaragara ko bari corrupted ariko mu buryo bwo kuvotinga ariko ababaye corrupted mu buryo bugaragara n'abasenateri ni sena abasenateri bo ubundi itegeko rivuga yuko iyo deputy president ari agomba kwimpeachingwa bamuha nibura igihe cy'iminsi ingana n'intara bagatanga uburenganzira buri ntara abaturage ningo babyita gute baha uburenganzira abaturage bwo kwerekana ibyifuzo byabo ibyifuzo byabo ibyo bintu byarabaye ariko bigakorwa nibura bitari munsi y'iminsi 3 kugira ngo igihugu cyose barebe ngo nimba ari Bomete nimba ari Kisumu nimba ari Nyeri nimba abaturage bagaragaje yuko batishimiye deputy president byarabaye kanijabo ubona cyangwa byarabaye ariko bibu umunsi umwe gusa kandi byagomba kuba iminsi ngahe nibura 3 minimum yego uburyo byabayemo ariko uburyo byabayemo hano hari umusore bita Morara
Morana ni umusore wize ibintu bya accountability aniga amategeko, we yiyemeje yuko agiye gukora accounting guverinoma, atangira ku expose president muri bya bindi mu byo aba yaremereye abaturage, yajyanye akavuga ngo nzabubakira umuhanda, akajya ku umuhanda kwerekana ibyo president yemeye nimba yarabikoze. Morana nawe ni umuntu uyu munsi umaze umusore muto ukiri muto cyane umaze kumenyekana kubera gukora iyo accountability ya leta, nyine ayikorera leta. Morana we yatangaje yuko mw'icyo gihe bahaye abene gihugu kugira ngo bavuge kuri deputy president, leta yatanze amatike amakwaseri 6 muri buri ntara zo kujya kwerekana yuko batishimiye deputy president. Ibyo ayo namakuru ari hanze. Urumva nimba igikorwa ari cy'umunsi umwe byari byoroheye leta kukimanipulatinga kugira ngo byerekane ibyifuzo by'abaturage muri buri ntara. Yego. N'abagerageje abashinzwe abiyumvamo inara abasore benshi cyane biyumvamo yuko bagomba kuvugira abaturage, bagomba kwerekana ibyo leta idakora. Abo bose bari bashyiriweho inzitizi security, abantu nta numwe wigeze winjira aho hantu aho byagiye bibera muri buri ntara. Byagaragaje rero bigira mu basena, byagaragaraga yuko ari ibintu byose biri biri drafted. Ibyabaye byose mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abasena byari drafted. N'ibibazo babazaga Gachagua live yafatwaga n'indwara, nabyo mbonamo wenda siyasa simbizi, bamubazaga ibya birego bya kera bya corruption za miliyoni 200, ibindi byabaye muri 2020 ubwo brother we yitabaga Imana akamusigira ngo miliyoni 30 z'amadolari. Ibyo nibyo bamubazaga, ubona yuko ari ibintu n'ubundi bya birego byari byarasubitswe kera, ibyo babagaruye muri Sena. Ikindi itegeko ryo muri Kenya rivuga yuko iyo deputy president yitabye umutwe w'abasena bamuha umwanya wo kwisobanura ku birego bamurega. Yego. Igihe cyo kwisobanura cyarageze, afatwa n'indwara ajya mu bitaro. Abaroya bebe babasaba yuko bamuha igihe akava mu bitaro, bakumva ibyo umuganga avuga n'iby'indwara ye, akazaza kwisobanura nyuma. Abasena barabyanga. Kandi itegeko rivuga yuko perezida ahabwa iminsi 13 iyo vice president yempeshinzwe, ahabwa iminsi 13 yo kureba umuntu uzasimbura deputy president. Naho abasena bagahabwa iminsi 34 yo kwiga ku iyo dosiye no kwemeza deputy president mushyashya. Ubu tuvugana deputy president ari mushyashya, ari mu kazi. Bigaragara yuko rero ibintu byari byaratinzwe, byanga bikunda leta yabyemera itabyemera bigomba kuba court yabyemera itabyemera bigomba kuba ubwo deputy president uyu munsi turamufite n'ikindiki. Kandi urukiko rwaravuze ko ruzafata umwanzuro ku itariki ya 24 z'uku kwezi. Rwarabivuze, ariko ubu ngubu tuvugana uyu munsi turi mashujaze muri Kenya, deputy president mushyashya yajyanye na president mu birori, kandi yajyanye afite secretary ya deputy president. Yego rwose ibyo byabaye uyu munsi turi masuja day. Paul, turimo turagana ku musozo, wenda tugira ngo tukurekure nawe ukomeze n'indi mirimo yawe. Kenyatta yavuze ko abanyakenya nibatora William Ruto aricyo kintu bazicuza muri politike ya Kenya. Nibyo sibyo? Nibyo. Ubu bari kwicuza iki? Bari kwicuza economy. Kwanza economy ya Kenya, imibereho mu rwego rw'imibereho, ko sundi muhanga mu bintu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu. Ariko imibereho twaye tubayeho mu gihe cya Uhuru n'imibereho tubayeho uyu munsi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikindi politike ya Kenya noneho yese yigaragaza neza corruption zaragaragaye n'ukuboko kw'amahanga muri Kenya kwahise kugaragara live. Ngubu noneho umunyakenya mbere baramubazaga ngo se
kuki mukoronijwe n'abongereza bose abongereza baba hese ko nta n'umwongereza ndabona muri Kenya umva ni ibintu abantu batazi mbere ngengera nageze muri Kenya mu agana muri 2015 nabazaga abanyakenya base kimwe mudashaka viza zo kujya i Burayi umunyakenya kubaza kwanya nini ukuri ki Burayi kubera ko Kenya ni Burayi na ahantu byari bitandukanye ariko uyu munsi nimba hari abanyakenya nimba hari abantu bari kwifuza kujya i Burayi na abanyakenya bishaka ko ubuzima bwarahindutse completely ariko nta nubwo challenges icyo gihe ubutegetsi bwa Uhuru bwahuye nazo nka COVID-19 n'iki byose ari byo uyu yahuye nabyo ariko COVID-19 yari ya Uhuru nibyo nanjye nari mvuze ntabwo ari nabyo nyine nabo bahuye nabyo kandi ikindi twibukiranye yuko nk'ubu ari ikintu cyagaragaje yuko rutari umubeshyi kandi noneho bituma n'abanegihugu bose bamwita umubeshyi mbere yuko ajya ku butegetsi nk'ubu inaha ibiryo bizwi cyane yuko biribwa nta kawunga uretse ko babyita ubugari nyine kaguraga amafaranga 110 ku kiro kuri pake y'ibiro 2 biratumbagira Ruto akiba perezida avuga yuko wiwe afite ingamba kubera ko ni umuntu wize ibintu bijyanye n'ubuhinzi yize agribusiness muri za university ni n'umuhanga muri byo bavuga ko ari umuhanga muri byo yavugaga yuko afite politike y'ubuhinzi izahindura ibintu ku masoko muri Kenya yego avuga yuko ubwo bugari bwahenze buri kugura amafaranga 120 azabusubiza ku biciro byo muri 2014 akabugira nibura amafaranga 50 ku kilo ku ipaki y'ibiro 2 umunsi yabayeho perezida nibwo ibintu byose byatumbagiye hari amavuta ari ubwo bugari ari isukari ibintu byose byikubye kabiri ugereranyije n'ibiciro bya Uhuru yego ikintu cyose asezeranyije abene gihugu kigenda opposite kandi bigaragara atari ukuvuga ngo ni ibintu bamushyiriyeho ngo bamubeshyera nimba avuze ngo tuzabubakira kino ahubwo icyo bavuze ko bazacyubaka kirasenyuka ari nayo turufu nge ndi kubona yakoresheje kugira ngo ashyire amakosa yose kuri deputy president avuga yuko mu buyobozi bwiwe hari abantu bari corrupted ku rwego rwo hejuru byadindizaga politike za leta kuko uyu munsi bwo tubyemeranyeho iyo 2027 igera Ruto na Gachagua bafatanye ukuboko ntibari kuzasinda amatora ariko nibura abonye itike yo kuvuga ngo Gen Z mwambwiye yuko nkuramo abantu bamazwe na ruswa narabikoze nirukanye deputy president nibura abonye ikintu cyo kuvuga Gabiro ibi bintu byo kuvuga ko yagerageje kumuroga inshuro zigera kuri 2 kugira ngo amwikize Gachagua ashinja Ruto nibyo cyangwa si byo abanyakenya uri kumva bari kubivugaho iki urumva ikibazo kiri muri politiki ya Kenya uyu munsi nuko abaturage nta cyizere bafitiye guverinoma waba uvuga ukuri waba utavuga ukuri uyu munsi ntago abaturage bakwitayeho iyo biza kuba kera ubu ngubu abakikuyu baba bari mu myigaragambyo ikaze cyane ariko nta myigaragambyo n'imwe ihari bishatse kuvuga ko ibyo ari kuvuga byose yego ni ibintu agaragariza ibimenyetso akavuga yuko yabiri reportinze mu rwego rw'ubutasi avuga yuko abantu bari kumuroga abyerekana byose abivuga yuko yabiriportinze icyo gihe ariko uyu munsi nta muntu ubyitayeho nubwo byaba ukuri nta mwene gihugu ubyitayeho kuko bose baravuga ngo kuva dereva kuva makanga kuva dereva nicyo bifuza ko na perezida wo yagenda ikivuzo cy'abene gihugu nicyo ngiye gusorezaho kweguza Ruto byo birashoboka nyuma yuko nawe wenda gambaniye Gachagua keguzwa abasesenguzi benshi cyane muri Kenya bavuga yuko ahubwo Ruto ari kwitera agashoka mu mugongo ariko nanone nitwibagirwe yuko Ruto afite ukuboko kw'amahanga muri politike yiwe cyane cyane yuko izi politike zitavugwa rumwe muri Kenya n'ubu ikintu cya mbere cyateje imyigaragambyo ya Gen Z yari financial bills kandi bizwi yuko financial bills ari IMF yayidraftinze bishatse kuvuga yuko perezida wa kino gihugu ari gukora mu nyungu z'abazungu z'aba western nta kibazo apfa n'abongereza nta kibazo apfa n'abanyamerika nta kibazo apfa n'abajamani kandi ni inshuti ze z'akadasohoka so biragoye yuko wakweguza umuntu nk'uwo muri Kenya urakoze cyane Paul abene gihugu babyifuza urakoze cyane Paul Gabiro
murakoze cyane namwe Primo Media Rwanda. Paul Gabiro rero ni umunyarwanda ubaye i Nairobi imyaka 9 kuva 2015 nkuko mwumvise abivuga, ngira ngo duhaye umucyo kubiri kubera mu gihugu cya Kenya. Tugiye muri weekend mu minsi yashize twumva muri Kenya bikomeye, twumva Gachagua ari mu bitaro, kuri uyu wa mbere arabyutse aravuze ati ibintu byambayeho ni ibintu bashatse kundoga inshuri zinize, ariko mu by'ukuri biri kubera muri politike ya Kenya ngivyo kweguzwa kwa William Ruto nicyo dusorejeho. Muvandimwe Gabiro ati kweguzwa kwa William Ruto byo biri kure kubera ko ari umuntu uri gukorera inyungu. Ya mwakoze rero, reka tubashimira bari badukurikiye. Ubwo twagira ngo gusa tubumvishe ko no muri Kenya tuba dukurikiranira hafi ibihabera ndetse n'ahandi hatandukanye tuba dufite abantu. Hari umuvandimwe mu gihugu cy'Uburusiya amaze iminsi ambwira ngo nawe tuzamubwire aduhe ubusesenguzi ku bijyanye n'intambara Uburusiya buhanganyemo na OTAN muri Ukraine. Ubwo n'abandi hirya no hino mu bice bitandukanye aho muri tuzagenda tuganira namwe kugira ngo twese tugende duhuriza hamwe amakuru ari hirya no hino ku isi, ariko avuzwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda tuyumvikaneho nk'abanyarwanda, tuyumve nk'abanyarwanda hano kuri Primo Media Rwanda. Bye. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi? Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye i Remera iruhande neza rwa control technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho, tugane. Duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 38.